Yes, nkuko mubibona mu mashusho rero aba ni abasirikare muri ba basirikare 7437 barangije imyitozo ndetse n'amahugurwa batangiye koherezwa mu duce dutandukanye AFC mu 23 yafashe. Uko muri kubibona ni abasirikare bari kugera hafi yaho bafatira ubwato berekeza mu nce za Goma, abandi berekeza Bukavu no mu tundi duce dutandukanye. M23 yagiye ifata kugira ngo bashyirire imirimo yabo mu bikorwa. Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 muri aya makuru. Ni AFC rero M23 aho yongereye amasaha yo gukoresha ku mupaka munini wa RDC n'u Rwanda. Ni ihuriro rero AFC M23 ryongereye amasaha yo gukoresha umupaka munini wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda uhuza umujyi wa Goma ndetse na Rubavu. Ubusanzwe kuva iri huriro ryafata umujyi wa Goma ryongereye amasaha yo gukoresha uyu mupaka uzwi nka La Corniche, ajya hagati ya saa 10 z'igitondo agera kuri saa 4 z'ijoro. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho na AFC 23 Bahati Musanga Erasto yatangaje ko guhera kwa 19 Nzeri 2025 uyu mupaka uzajya ukoreshwa kuva saa 12 z'igitondo kugeza saa 6 z'ijoro. Mu magambo yiwe yagize ati, abaturage bose bo muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko mu mujyi wa Goma bamenyeshejwe ko kuva kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Nzeri 2025 umupaka munini uzajya ukora kuva saa 12 z'igitondo kugeza saa 6 z'ijoro. Guverineri Bahati yasabye abatanga serivisi ku mupaka ko basabwa kubahiriza aya mabwiriza. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu muri Nyakanga bwagaragaje ko kuva M23 yafata Goma abakoresha uyu mupaka n'undi muto byegeranye biyongereye cyane. Hagati ya 2022 na 2024 abinjiraga ku munsi binyuzagaho bari ibihumbi 20, ariko mu 2025 bageze ku bihumbi 43. Meya w'akarere Murindwa Prosper yagize ati, imibare y'abakoresha imipaka ya Grande Barriere na Petite Barriere yarazamutse ku buryo bageze ku bihumbi 43 hatabariwemo abakoresha umupaka wa Kabuhanga. Abakoresha umupaka munini muto barimo abacuruzi, abaguzi, abakozi, abagenderana n'abajya gutembera ku mpande zombi. The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 mu yandi makuru. Rero nagiraga mbabwire yuko u Rwanda n'Ubushinwa byagiranye amasezerano y'ubufatanye bya gisirikare. Guverinoma y'u Rwanda rero n'iy'Ubushinwa kuri uyu wa 17 Nzeri 2025 ubwo twababwiye ko yagiranye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. N'aya masezerano rero yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda na mugenzi we w'Ubushinwa Admiral Dong Jun ubwo bari bitabiriye inama mpuzamahanga y'amahoro ya Beijing Jiangshan Forum. Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda yasobanuye ko aya masezerano ari intambwe ikomeye mu bufatanye bw'ibihugu byombi bwatangiye mu myaka myinshi ishize. Umuryango wa FPR Inkotanyi na CPS
Communist Party of China bihuje amateka y'ubutsinzi kuko imitwe y'ingabo yashamikiye yarwanye urugamba rwo kubohora ibihugu, iharanira ubwigenge nyakuri, yubaka iterambere ritajegajega rishingiye ku kubaka ubushobozi bw'abaturage. Ingabo z'u Rwanda n'iz'Ubushinwa zihuje imwe mu mikorere cyane cyane yubakiye ku myitwarire myiza yo ku rwego rwo hejuru, uburyo zikoramo akarasisi nabwo burasa. Umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa umaze imyaka 54 ushingiye ahanini ku bufatanye mu guteza imbere inzego zirimo ubucuruzi, ishoramari, ubuvugizi, uburezi, ubuhinzi n'ikoranabuhanga. Ubushinwa bwaje mbere mu bihugu byaturutsemo ishoramari ryinshi ryashowe mu Rwanda mu myaka 5 ishize kandi ryiyongera ku mwaka ku wundi, ryavuye kuri miliyoni 280 z'amadolari mu mwaka wa 2020 rigera kuri miliyoni 460 z'amadolari mu mwaka wa 2024. Tariki 29 Nyakanga ubwo Perezida Paul Kagame yakiraga ambasaderi mushya w'Ubushinwa mu Rwanda Gao Wengi, yamumenyesheje ko u Rwanda rwiteguye gushimangira uyu mubano. Ambasaderi Gao nawe yavuze ko Ubushinwa bwiteguye gukomeza gukorana n'u Rwanda hagamijwe inyungu z'Abanyarwanda n'Abashinwa. Mu yandi makuru rero tunyarukiye ku mugabane w'Uburayi, Brigitte Macron agiye gutanga ibimenyetso by'uko ari umugore. Umugore wa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, Brigitte Macron, agiye gutanga ibimenyetso n'amafoto mu rukiko binyomoza abamaze imyaka myinshi bavuga ko ari umugabo. Umunyamerikakazi Candace Owens ukurikirwa na miliyoni nyinshi z'abantu ku mbuga nkoranyambaga yakwirakwije hose ko Brigitte Macron yavutse ari umugabo akihinduza igitsina. Kuva 2017 Candace yagiye avuga ko Brigitte Macron yabanje kwitwa Tronye, izina riza gufatwa n'umuvandimwe we witwa Jean Michel nyuma yo kwihinduza igitsina. Umuryango wa Macron wavuze ko ibihuha byawubabaje bahitamo kugana inkiko no kubinyomoza. Umunyamategeko wa Brigitte Macron yavuze ko umukiriya we yiteguye kwereka urukiko amafoto y'igihe yari atwite n'ay'abana be. Ati yiteguye kubigaragaza mu ruhame nubwo bitoroshye ariko ukuri kukajya ahagaragara. Ikirego cya mbere cyaburaniwe mu Bufaransa kinyomoza amakuru y'uko Brigitte Macron yavutse ari umugabo. Uyu muryango waragitsinze ariko icyemezo giteshwa agaciro mu bujurire. Urukiko ruvuga ko kijyanye n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo. Ikirego cyatanzwe muri Amerika gisaba ko Brigitte Macron yerekana ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Candace yatangaje amakuru y'ibihuha agamije inabi.